Studio Perlice. Dobar dan, evo nas opet. I nećete nas se lako riješiti. Suviše nam je lijepo u vašem društvu. Inače, ovo je već 12. emisija u ovoj sezoni. Po kalendaru posljednja zimska. Hvala Bogu. Što znači da ćemo u novoj emisiji pozdraviti proljeće, a tome se već unaprijed radujemo. Istina, ali ovaj posljednji komadić zime valja provesti u dobrom raspoloženju. Slažem se. Ok, krenimo veselo. Neka se prvi ususret proljeću probudi iz zimskog sna jedan mali, simpatični bodljikavac. A detaljne upute za susret s njime donosi nam zgodna srebrna perlica, učenica 6. razreda Pija Kukoć. Ako sretneš ježa. Silna koplja ima da se brani njima, 8000 oštrih bodlji nosi jež. Kad se hitro ljubko zmota, savu klupko protivniku želi reći kume bjež. Borit ću se hrabro, ako dođe do boja, žestoka su koplja moja. A kad prođe frka jež se iščeprka, pa po stazi mirno gazi mali knez. Zviždi rokče cvrči, brz je, super trči, smjeli borac, noćni lovac, mudri svat. Ježa možeš svesti i na gradskoj cesti, usred noći kad je budan samo tad. Kao kaktus živi, ispod grma izviri, očicama sjajnim šmiri. Ako sretneš ježa s njime, budi nježan jer je malen i bezazlen momčić taj.